جی استودیوی آنهای به برنامه کتیبت دم لپیشبری و نتماشاوانن هیجا بله افدم کد نوبر دولت آن جوین تن درخستن دم پیش تجی هن جوین وان هن نوبر اسرائیل آمریکا روسیا ده جوینک سی عالی هیا هر وها گیبیس چی لپیشیا میه جوین روبری خسرا با کروشات سوری و مسده به واشنطن مسکو و دولت و هرمین جدا رجی پیک هاتن انجام وان جوینا می نقاش بکنج و جوینا چه درکت هر وها ایریشن دولت ترکا داگر کرجیل سر هرمین با کروشات سوری بردوام تکن گفن رژیم AKP هنج بو حولدان داگر کرنا هرمین نو تفجر کوا هیه اما و به میوان خوره نقاش کن میوان من سروک دسته بر آم مسده رزدار الهام احمده دسری دوم بخیراتن گلک سپاس بله وگلک هدیتم پیک آنین لواشنطن مسکو ولاتن دولتن جدا را دسری ده هلوست وان ده چه گوهرتن هبون و چه دید نه دربار روشا سوری بگشتی ده يعني وصا خويا دكي اف هيزن دهندري سوري دا حتى دمك يجيوي بفيشي وزي بردوام به بتايبات يعني لهفكرنا كجشتي لسر تانسيون دا خستنه دهندري سوري دا لهفكرنا كجشتي هي اما يعني دبرا اف لهفكرنا هي ناتي معناكو يعني همن بروبلم سوري وي حمي شهر سرببه وبقاده وهيزن هي وي حمي دركبن ناتي وي معنا بروفاجي وي يعني احتمال لهناك دفرا جاردن شرها بمثلا انا ادلبه مدبينن يعني شرك تيكرن الشام جاريك بشتي كان صالة تقينك مظن بيكات لهرمين ما دولة تركيا هر وقتا كنت خازي مثلا إيرشان دكي يعني او تانسيون داخستن وقت چرچواك و شرين برفره گشتي ريل بيشي ويدگره لدناف دا جي هر آليك دخوازه او خود تمام بك يعني بروجا خود هندري سوري دا تمام بك هولدان الوصانه جبويد هالوست جوهرتن هذا يعني وقتك وبحثا هالوست جوهرتن تكرن يعني هم دبينن تو زيادة هالوستك يوصل لبرچاف د استراتيجي دا جوهرتن يعني بلان دا جوهرتن تو اوك يوصل بر خيال برچاف نينه عليه هيزين ناف دولتي تيبت سر دوسيا سوري دا بله سوجن دولت ترک لهرمین بردوام تکتیبت هرمین دبن داگر کریاوا و چتین گریدای وانده نیرینا یعنی هلوست مسکو و واشنطن هر دولت جداش بودن سوجا چه بون چه وقت دیتم با سوجا دولت تر اف کریارن کودوان هرم دا تینکرن رواندن جنا کشتن وان جاردن گوهرتن دموگرافی هندر هرم دا تینکرن اف گندن داگر کریه ایکو تینا آوا کرن دهندر حفرین بتایبتا وانا حمی تین دوسیه کرن و آگاهی حمیه جیتی ده هیه و ام دزانن وانا بن جافدیریه ده تین کرن یعنی نه تشتکی نای ناسین یا نای زانین حمی جی های وان جی هیه فقط شوایه يعني فان كريارا يعني داگر کرنا فان هرم زاتن بالهف کرنا کی چی بو يعني عفرين نافبر روسيا وتركيا دا بيكات سريكاني وغريس بيجي بالهف کرنا امريكا و تركيا بيكات دا انجام دا اوي كي كونسيبت كي ناف دولتي هبو يعني تيبت آلية وان آلية سركة ايكو دوسيا سوري دا مداخلة كرن يعني مداخلة وان سر دوسيا سوري هي نافبر وان دا اول هف کرن چي بويش بويجي يعني و روشن كل في داري تين جيان كرم وان هري ما تين جيان كرم وان بخوجي زاني بونكو تشاوا ببه وبزفر روشة كي تشاوا هر چو قاسا يعني بفرمي اشتا ام جينا بيرانا وك يعني ام نبيرانا و روشن كو تين مشان و كريارن تين كرن اري ام دزانن لي ام نبيرانا لی هلوستکی کو کاوان هرما روش وان هرما پیش روز وان هرما و بر بکووا بچه حتی بنها نزال بون اکتیده هی یعنی اویاجی بزانبون نایی گوتن یعنی نگو نزانن ای چه ببه زانن وی چه ببه فقط ویاد همن یک رونشتنه دا یعنی یک هفدیتنه کی دا وصا همن خریطا خود دینن سر ماسه و پلانا خود همی دینن سر ماسه تو کس وی ناناکی یعنی
یه گرینگ آمیه یعنی هلوست آمیه دوان هفدیتنان دا ام چاوا و روژه و ودکن و نرازیبون میک و دجی وان کریارا هنن اوانا اساسن و وان هره ما گرک چاوا ورن رزگار کرن یعنی داگرکریا دولت ترکیه بداوی ببه وانا پر گرینگن و دحمی جوات ناف دولتی دا وصا بدوسیا آمده بون باور دکن وانا جی حتی اصلا کی باندورا وی هیا و رول دولت هریمی ای کدوندری سوری دا ایدی حتی بداوی بویش وزی نامینه یعنی وری بداوی کرن یعنی دوسیا سوری گره که ایدی بر به اوه کیوا بچی یعنی بر به چهار سری کیوا بچی جبو هن کمیته درباسی هرمین سریکانی گریس به افرین ببین گلک بانک همش آلی پیده رو بری خواستن مسئله جهات کرن لی حیانات تو کفش آلی و نهاتیه آویتن که کس نکاری درباسی وان هرما ببی درباری وان ده تو نقاش و چی بون گلو؟ داخاز هر تم هاتیه کرن یعنی جبو که کمیته هرن درباس ببین وان هرما کریارم ببینن يعني حطبناها ناف دولتي وقتشوا ام بيجن نتويك بوي برحتي تكاره سازيه كي بشينه امريكا تكاره بشينه روسيا تكاره بشينه روسيا جار بهبون خبر بيدريد خياط كي يعني فانا دكارم بكن فقط ناكن لوقتا كو ناكن نات معناكو هاي وان جي تنيه ما هاي وان جي هي اصلي هري جور ده هاي وان جي هي بدوسيا وبديمان وبهرتشت هاي وان جي تشيد به جبو ویجی گرینگه یعنی اگر سازیک بی عالی در باسی وان دورا ببد به تیبت سازی مافی مروان در باس به کریاران بلگه بکه بخو ببینه راگهاندن در باس ببین حتی نه مثلا راگهاندن جی در باس ببین اگر در باس بکن بیله جبو کش دنیای را بیجن کو بنرن و هرم از کدم یه چاوا اولهیتی دهیه یعنی به وی آرمان جیوا مثلا هنگ قنال تلویزیونا در باس تکن ایراق هندنه اما وکیدن در باس ناکن یعنی جبو وی گرینگه یعنی سر ویدا اصرار کرن جبو کو قومیته مافی مروف راق هندن در باسی وان هرما ببن ام دائمی گرک الپیوی او خوبن ویدا خوزا خوبن بلین ها لدیجی وان هفدیتنه وش آلی رژیم آکپی و عجز بونه کمزن درکت نهاتن قبول کردن چون واشنگتن لی تو رایدرن آمریکی باره نرو نشتون درباره و چید بیجنوا چه نشان داده؟ تملور بون شانده جی ایوان جی هاتو بون یعنی ای سوریه هبون ترکیه هبون یعنی ویاد چرچوا تیکیلیا دولت ترکی و امریکای دا مروفت کاره بنرخینه بگره دست یعنی ام لور هفدیتنه کو مکرن گرینگ بون راستی پیویست بکو وان هفدیتنا وارن کرن به تایبت پشتی ریبریا نو هات هلبجارتن يعني روشي هي شاشتين كو هاتن كرن چاوا گرك بين سر راس كرن قركرنا سر كردا هي فقر كرن چاوا بداوي ببه يعني دبي چرچف ده پیویست بكو وان هفديتنا هاتن كرن نافبر دولت تركي و امريكا دا اساس او تيكيليا كو ضربه خواريه برچاف مرود كاري ببينه اف ضربه خوارن اساس نتهني چما امريكا دستكي كردات كي راسته يعني تركيا جوينا قالك عاجزه چما پشتگیری قصدید که چما پشتگیری باکو رجلاتی سوریان کردان مثلا دکید ویدا عاجزیه که هي نرازی بونك زيادة هي اللي بنجه دا دولة التركي يدي خطة خوجو هرتية يعني كتية خطة كدن ند خطة ناتوي داد ماشي چه خطة داد ماشي؟ يعني سياستك إنه أساس دقري مثلا برجواندين كو إيه دخوازة بيك بينا لدرفي سينور دولة أخو حركات كرن جاردن يعني مثلا لدجي داعش دو وقت كده قلتن تركيا تجي تفلي كواليسيون بما دولة تركيا تفلي نبو لدجي داعش شر نكر وقتا كو لسر عراقي مثلا يرشوي شي بابا تركيا إذن ندا تفلي بلان نبو يعني اف مسألة كو تركيا ريكك دنگرتي ننوية دمك دريج دايه جهين وقتا ایریشال سر صدام هاتی کرن جوی دمیلا ترکیه اساس خطک دنج و خورا گرتیه
بس چوا زو ناف او دا خیان نکه یعنی زو دروشه دا در نکه و هوله زمان را آنجا آشکره بو و ویا به تیبت دهندری سوری دا لیبیای دا مثلا دوان ولاتا دا زیده تر خیا کرد که ترکیه خطا که دنگرتیه دو ولاتین اوراسیا را خطا اوراسیا را کار دکه ام بیجن یعنی لتفلی کوالسیون بونه بول لدجی داعش بروا جوی دستکا داعشی کر یعنی پیلانن کو جالیه امریکای دا تین دیناندن یعنی سیستم ناف دولتی دا تین دیناندن ترکیه جی هنک ترسی و اوی حرکت کر خواست ترکیه خواست اوجی مینا دولتک مزن هیزک مزن دنیای دا کت هواسکی وصادا وجود شوا امريكا اشتا دولتك بهيزه الدنيا ده بباندوره روسيا جي طرفك مثلا في مساله ده خاص اوجي وقت دولتك مزن خوني شان بده بتيبد رجلات نافين ده دولتك اسلامي سروكاتي امبراطوريه كاسلامي جارك دن يعني تركيا خاص فينا بك اي وقتك خاص فين في بك دي برجونديه و امريكا دوله الناتو او يعني يدير روبرو يهفدوهات جبويجي بو برسكريكا كو انا هاجي يعني بسبب بصدمه كرينا اس 400 اتفاقهم كو روسيا راكرنا نافبر تركيا وامريكا دا مسافه كمزن وابويا هر چو قاس هولدان هنا كو في مسافه بگرن جاردن نيز بكيب تيبت حالي امريكا دا هولدان هنا تركيا جي هولدان دكه لي وصاخياي تركيا كتير ريكي كو وگر جي زحمت بله وکو وجه چاودێری کرد و دیت نها لموسکوا واشنطن لولاتین اوروپای و تایبەت رایە گشتیێوان ئێ جیهانێ دیت و شۆپاند لە دژی رێژیما AKP وێنەیەکی چەوە دەرخینە یا رژیما AKP ایدی جخطا خوی اوی درکتی یعنی او وقتا که هات آفاکرن وک پارتیه کی اسلامی لایک يعني بارتيه كي اسلامي معتدل يعني لايك هناكي او بكن خطا كي وصى بقرا اسلام السياسي جهاديست بله اسلام السياسي خاصه يعني برنجه كي دن اساس خطا كي اسلامي بريفا ببا سركيشي بك اف اسلام تندرا واد هندر رجلاتا نافين ده هي بريا AKP هناكي نرم بكن بویا و هات دستکرن و آفاکرن و ویجی سروی بنگه هیچی بود. فقط AKP د پیواجویا پیشکتنا خدا مثلا وقتی که سرخوات شو. د ترکیه دا جارا یکه يعني بارتيك حمي أوي دقرداس خو يعني حكومة دقرداس خو سيستم سروكاتي تدا أفادك وقوتن بيك بسروك دولته يعني تي أو كرن بريار بيوفا تنجرتن أوي كي وصا أفاكر يعني تركيا سيستمك وصا أفاكر و اف ارمانجي كو بي AKP هات أفاكرن اف ارمانج بجينا أني بروواجي وي AKP كت خطا إسلام راديكال يعني بارتيا أردوغان كت خطا إسلام راديكال وبهيز بخورطاهي بشتكري كر أفياد دسوري دا برزيدا أشكرا دركت أورتي يعني أوقاس جروبين راديكال إيه درباسي سوري بون محمي بريكا تركي درباس بون ويريشين كود هندري سوري دال بيش كتن جارك دي تركي بسركيش ياويكر أفايا ديمانك دا يعني مثلا نورمال دوسيا بنابرا دوسيا كإنسانية دبيكي زيادة دولة أول سر ناكن يعني وك سياسة تصرف جراك السر ناكن يعني وك دوسيا كإنساني بجرندست أما هر إيريشين كود هندري سوري دهات كرن بو سبب بنابرية كمزن شيء ببي وأفيا أف بنابر بون وك سرماية كي دست حكومة AKP دا كر سرماية ولدجي أوروبا بكاراني حتى دنافرا مثلا با كسين بنابر دشاندن دنافرا با كسين تندراو مثلا دشاندن برجواندي وأولهية با دولتها هرتم بن خطري وبن تهديد ده هيشتن يعني أفايا أوك تشيكر د رايا جشتي دا د أوروبا دا
هیچ کو اوانا یعنی بگین قناعت کو براسی ترکیه ایدی نجبو پنابرا کار دکه بالاساس دوسیا پنابراش خورا کریه سرمایک و بين لديجي دولة أوروبا أمريكا حتى روسيا بكارتينا يعني لديجي وان بكارتينا تهديدك جبو يجي يعني قال لك أو ضاع فكر يعني هيشتكو دولات دفي واردة تمامي بكافن ويزانبونكو تركيا أساس ناخد الأبداركي فقط جارت تدميزين يعني تدي اتفاقية كابوكو سالانا gerek para bide yani Avrupa gerek para bide Türkiye جبوكو پنابر الجام خو بگره اما هر وقت ترکیه دری وکر و پنابر هذه درباس بن اوروبا وقت کو صابو فهم کرن کو ترکیه راستی نه يعني و پنابر نجبو پنابر دگره جام خو او جام يعني دگره جبوكو تهدید بکه و بشراجید هالبجارتنا دا بکار بینه جبو برجوندی خو به اساس بکارتینه يعني او كر يعني بو سبب مثلا ديماني تركيا بالتمامي او كيف بجوهرتنك ده بيشبري دنيا ده ديماني وده كيف بله گفن دولت ترک رژیم AKP سر هرم باکوروشات سوریه هنه افدم کد رژ وان گفن نو دخوی جاری رژیم AKP اف گفتن داین هولدان و هنه کوبا ایریشات هن قونخه که نو ده طيبت دمين جدينك اف گفتن آویتن هم به چه واد نرخینه يعني گفن دولت تركيا تهديدا إيرشي ام دمكي بگرن دست و شاش به يعني جيرك ام فينا وك بسياستك بنجهين بگرن دست ومثلا تاني گفن لسر باكور رجلاتي سورينينه إيرشين دولت تركيا گفن دولت تركيا سياستن قركرنه لبرانبر كردا بالتفاهي أوه يعني وقت استراتيجية كدولة تركيا أساس دقرة وبهر رنجي كردك لكي دربيل دجيوي حملاكي البيش دخينه لولاتك وي زمان كردي مثلا ولاتك آزاد قانون خو زاغون خو چاواد دگوهره چنو بوني چيد كي دكاري فينا بكي اما دولة تركيا خورا مافت بينه مداهلة بريارين دولتان بيلا بكي صرف جبوكو جبونا كردا دستكفتيك تشيد يعني دجمنا هي دولة تركيا سياسة قركرنه لبرانبر كردا بنجها دولة أفابونا دولة تركيا ده هي دولة تركيا لسر سياسة قركرنا كردا جلان هاتية بيش خستن يعني تركبون دي تركيا ده والهر دفري كو بتشي تركبون لبيش خستن يعني ام دقت بكل مسألة هاتنا وير روجافا سياستك تركبون البيش دخينه ايه هري نيزي في شورشي بلا دستا في جوان و دهيليكو برجوانديات دولة تركيا دا كار بكن برجوانديات تركبون دا كار بكن مثلا حمله راغهاندن ايكو راغهاندن دا جارجارا نيفيسان دكن ايكو جارجارا داخيانيان ددن روشنبير من غير روشنبير يعني اساس ايه وصادقنا روشنبير هنده لي بنافي كو روشنبيرن بنافو دنگن تود ميزين بوان هناك نفساندن هناك داخياني تين داين ده خدمت دولة تركيا ده وانا دكن يعني لسر اساسي تنكرن وقركرن وانكارا كردان خدمت كرنا دولة تركيا تكرن يعني فا سياسته وصا هاتنا مشاندن جويجي فا جافن تنكرن ام وصا جبو دمكي دمكا و بقده ودمكا و خلاص بفي شكلي ام بگرن دست اما راستي بكافن شاشتيا جبو يا وقتك ام بحثا جافات دكن دبي ام لدجي سياستين قركرن اي دولة تركيا بگشتي ام بسكنن و افيا ام دبينن مثلا لباشوري كردستان هرم كردستان شي بويا اما روجانا اف بصالايه دولة تركيا كيجان وقتي چاوا خواستی الوی داره طايره خورا کری لیدای نگوتیه مثلا اف سینور دولتك دنا سروريا وی هيا روشي وی هندرين هيا ويا هرمك كردستان دستور عراق ده هيا يعني لبيشي خو نديتي نگوتي مثلا از حرمتها في ابي بكم اما او عالی خود مثلا دکاره جخورا بویریه کی چه بکه جبوکو صدم ایرشی آوا بکه
ji tarafê sînûrê din da topan bavê jê cem xwe û bêje va işte tehdîd li ser min hene gef hene ey dunya ey NATO xwedî li me derbikevin û îzin bidin ku ez êrişê bikim. Eva siyasetê ê dewleta Tirkiye li vana dike yani bi xwe êriş dide ser xwe ji bo ku hücceta êrişê ava bike ferekirina sînûrê xwe ava bike. Mixabin yani Kurdin hene ê ku va siyaseta iqna dibin û dikevin bin bandora va siyasetên dewletê Tirkiye û dest pê dikin tarafê Kurdî heqsiz derdixîne. Va şaşin yani va şaşin ji bo wê jî dibe ku di vî warî de ciddîbûn û neciddîbûna a gefên dewleta Tirkiye musa bigirin dest. Yani dewleta Tirkiye her wext çi wextî bixwaze wexta ku lê were dikare êrişekî bike. Ji xwe re mubah dibîne yani va êrişan û di çerçeva parastina ew ê xwe de. Feqet zerfê ku anaha em dewleta Tirkiye tê de dimeyzînin çemberkiriye dewleta Tirkiye. Gefê wê berdewam bibin dem ev tayarên ê herûn derûn bana wê hinek deveran wê ew bike yani wê têxê hedefê xwe de. Li beramber vê reaksiyon girîng e. Yani reaksiyona me, tepkiya civaka me dibe bilind be. Va sistema derûne dibe bisekine. Yani her wextê ku Tirkiye bixwaze mesela va derûne derbasî herêmê bike û xelkê bikuje û ew bike ji xwe re vêna heq nebîne yani reaksiyona me gereke di astê herî jûr de bê tepkî. Ji bo erêkirina van êrişa em dibînin ku hewldanên dewleta Tirkiye ku ji dewletan erêkirinekê bigire niha gelek civînê wan çêbû min beriya niha jî anî ser ziman civîna Soçî de balkêşe encamê nehate ragihandin tu ragihandinê re ev tişt derneket holê di civîna Soçî de çawa de nîqaşkirin di nêrîna we de bazareka çawa çêbûye. Navber Rusya û Tirkiye de bercewendî hene. Navber Tirkiye û her dewletekî din de bercewendî hene. Vana em dizanin yani. Bi taybet niha Rusya dixwaze Tirkiye ihtiva bike. Yani çawa ihtiva bike wê hembêz bike. Dixwaze vêna bike. Hewldanên wisa henin. Di civîna Sûçiye de wek tê gotin yani Erdogan pir razî derneket esas. Yani wek texmîn dikir ku li New Yorkê Biden tepkî nîşan da yan em bêjin işte bersîv neda daxwaza wî ji bo hevdîtinê nedît. Çû cem Rusya belkî Rusya karibe wiya daha bigire nava xwe. Ama tam wisa nebû. Yani di civîna Putin û Erdogan da jî tiştê ku Erdogan dixwast negir dest. Li ser Idlibê herî zêde ew çî bû. Yani ev rêka duwelî ji da itîfaqa wê çêbû gerek Tirkiye imza kiriye gerek jê derketibe. Yani va çete gerek jê kişandibane. û Rusya tiştekî wisa kiriye li serê Tirkiye. Yani va çete hemî kirine berpirsyariya Tirkiyede. Türkiye bûye berpirsyarê çetên ê Nusra, bûye çetên ê va grupên tundra û va grup dikevin lîstê de mesela berî vê Amerîkayê Herar Şerqiye kirin lîstê de. û bawer dikim niha hinek nîqaş hene ser grupên din lêkolîn hene ihtimale hinek dijî bikevin nava lîstê de. Îvana hemî Türkiye berpirsyarê wan e. Yani Rusya jê re gotiye tu berpirsyarê va grupan e gerek tu vana bikişînî. Dendekşan tê wê demê tê dengê xwe nekî ji ber ku em ê lê bidin. Vana hemî dunya jî van dibîne grupên tundrawin. û di lîstê de ne. Ji bo wê jî barê Tirkiye giran e esas di Idlibê de di va herêmên dagirkirî de barê wê gelek giran e. û Tirkiye xwe daye ber gotî erê ez berpirsyarim. Wexta ku vêna nake îdî ji alî Rusya'da wisa tê fehm kirin ku demek Tirkiye dirawan dike yani tenê zaman dixwaze qezenc bike. Ji bo wê jî yani ev deng bilindkirin car cara wisa ew dike esas ew li bendê hinek erêkirina ye. Yani ji Rusya re bêjî ji min re erê bike vî cî bide ez ciyekî din bidim te. Yani ez cîkî bigirim tu ciyekî bide.
بگره هین ناو و هولدانا دانه سیاست بری چاوا کرن عفرین و غوطا اشتا درع و نظام ورحصل اون چی کرن نها جاردن ترکیه ناو هولدانه کو صدای اره ونج مرد بیجنج خطا انفوری در بکبه و دمه گره کنجی کی دم بدن من حتی نها اف اره کرن نگرتیه بر خدانك هي وبراسي خطر التهليكية يعني روشة سوري إيدي مينا بري جاردن فرا بقرن فرا بدن زحمته ورولا تركيا إيدي سوري ده هر كسي فهم كركو نه رولا كيكو وك دسبيكي دقوت از آليگري جالي سوري ما جبو آزاديا جالي سوري از دخبتم جبو ديمقراسيا از دستك دكم نوصايا هات فهم کرنکو نیت ترکیه داگر کریه کشتنه لیدانه گوهرتنه دموغرافیه هات فهم کرن یعنی دنیا همیه اویا فهم کر لی چه مایه نافبر واندا و برجواندیا کی زیده تر بکاربه به ترکیه را هنک تشتال هفکی بسر وی مایه یعنی جبو ویجی یعنی نافبر روسیا و ترکیه دا روسیا تخوازه ترکیه الکلکا خو بهله جبر کو پیوستی وی پیهیه لیل کلکاوی چاوا بکار بر رژیم جی سروریا دولت سوری بپارزه رژیم جی بهله بفیشی وازی برجاندی خوشی دندری سوری دا پیک بینه سروی اساسی دخوازن واد دنگا همیه به هفرا بمشین اما ویدا بسر دکوین بسر ناکوین ویا آنجا روژین پیش روژی بلی ببین بله نهال حرم دم عم تنيرن دناف سوجين دولت تركته evdeme kedrêje heremê dixwazin ji Kurdan vala bikin. Polîtikayeke wisa têmeşandin her wiha işte serokaşîraran rûniştin çêdbêj aliyê çeteyan ve wektin çeteyê xwe heme dibin sîwanekê de kom kirin. Eva encama konsepteke çawa ye çi qonak dane destpêkirin ku heya van sûcê xwe yan ji van tevgerê xwe berdewam dikin. Türkiye hundir Efrînê da çuqas hewldan kir ku sîstemek li wê derê bide rûnişkandin ji dunyaya re bêje biner va herêma min ji terorîsta min ji PKK me rizgar kir û îro di destê me daye me sîstemek wiha baş çêkiriye em xizmetê dikin perwerdê dikin va rêveberiya wê heye werhasıl yani gelek xast vê dîmenê bide ama di hundirê Efrîn de ev çî nebû yani یک جارجی نکاری بو بیجی موا خدمتک باش ده هندره عفرینه دکری خلک عفرینه جرازی نینه چونکی جبرکو دولت ترکی عفرینش خلکی وی اساس والا کر و کسین آنین هندره عفرینه نه خلک عفرینه نه کسین غریبن دبیجن چاچانینن ترکمانستانینن یعنی نه سورینن جی و هناك قسم شخو ایدن همی خلکی ای مالباتن چتانن ای کو جغوطا وش دفردن آنین هاتنه و خلق عفرین بخواه هم پنابره یعنی ترکیه بفیا نکاری بوش دنیای را اثبات بکی کو براستی جهی کو ترکیه دکویه دکاره الور اولهیه چیکه اف نکاری بو اثبات بکی لکوبانه وان دورا ایده خویای دولت ترکیه پشتیگو نکاری بو وی اثبات بکی تخوازه بشیوازه که دن ایدی بخبته خلکین ایکو دو وقتا ایریشان سر کوبانی چی بو هجمارک مزن ج خلکی کوبانی یعنی شخو اوک چی بو یعنی وصا در کتنک ج کوبانی حد بر به ترکیه باکور و چی بو و گر دا قسمک لوی داری ما باشه کلوی داری ما دولت ترکیه سر وانا حمی خبتی ایکو کرن میت یعنی تفلی سازی خوی استخباراتی کرن و ایکو وک چاوا ریوبریه که سیویل آلترناتیف جبو جاردن مداخله کوبانه بکن مثلا الوی داره تخبتن یعنی وک چاوا دنیا را تخازن وی بیجن دنگین سیویل یعنی ایکو لترکیه جیان دکن کرده کو لترکیه جیان دکن دنگی وان بلند بکن و بیجه بنرن و خلقات تف جوی ریوبریه نرازیه جوا کسی که هون دسته کون دکن نرازینه و پیوسته مثلا گوهرتنک چی ببه دخوازد وی چرچوه دا جاره کی دی پلانا داگر کرنه بشیوازه کی دن بدمشاندن یعنی عسکری زحمت بو امکان درفت وی زحمت بو لوی جاره بریا استخبارات بریا هدف گرتنا ریوبریان بریا الترناتیف آوا کرن
کسایتن در بخینن وکی اشته بردف کن نافدارن دناوا کردا دا اشته اون وک چاوا او بخون ناف لیدو که به کرد باش لگور دولت ترکیه لگور سیاست AKP کرد باش در بخینه پیش به دنیای بده قبول کرن بیجی بنر افنا اف کردن ایکو پیوستم هم بارا بدن بستینه و اف پلانه که خطره تهلیکه یعنی دولت ترکیه سر وید خبتت به گلمه کردمه حمید و پلانه ده هشیار بن يعني افقصا وقتكو درونتين او دكن كسايتان هدف دكن عفندان هدف دكن ما دولة تركيا و آگاهيا شكر دقري دبيكو حمي خلقي ولد باريز ايكو خدي رومتا خو در دكاوي ايكو جولات خو حز دكي ايكو جملت خو حز دكي دوی واريدا چاوکری به بره دو چاوی هنن دبی 10 چاوی هبن 10 چاوی هبن لهر دوره کار بن کو وا کسین براستی به دولت ترکیه را کار دکن جناف خو پاقش بکن دبی پاقش بکن یعنی بزانه بن کیل کوی داره چه کاری دکش بو چه خدمتی دکی دبی دمکی مثلا ناف سازیت کار کریه اما پیش را ده هاتی دست آویتن دولت ترکیه دست جوان را آویتیه کریه ظلام خو دبی وانا حمی بشوازه کی برفره هر کسک هر ولاد پاریزک هر دلخوازک هر خودیل کدا خود در دکوی حسکریه ولات خو و کارا بکی یعنی و ام ولات خو به هستن خوی نتوی هم بپاریزن به هشیاربون و زانبون خو هم بپاریزن به حسکرین و پارستن خو هم کار بن به دستکفتی خو بدومینن جوی وانا گرینگن یعنی اف مجاری ای پلان دولت ترکیه وک چا بیجه حیسان تروادا یعنی حسب تروایی جهندر و دخوازه قلیفه که دبی ام جوی راشیار بن و البرانبر و دبی هلوستا گلی ما جواکا ما البرانبر هر کسی که کبویشی وازی به دولت را ترکیه را کار دکه جواکی هلوستین پرزلال البرانبر ور دیناند بلد و بحث ایریشن درون کرنا بدمک سیویل حملاتین با کروشات سوریتن هدف کردن عربی وات هدف کردن لیام دنیرن نجعلی امریکا نجعلی روسیا جی تحلوستک لدیجی ترکیه رژیم AKP نای دایم مرو لازمه به چه بخونی یعنی اف اساس AKP ضغطك مزند كيش بوكو إذنا حملة كي برفره بقدر حتى نهاجي هند ناف هولداني دايا دوی دا زحمتی دکشینه یعنی اشقا کس کرتنه دا زحمتی دکشینه لئي درونا يعني في سيستم دا او الجور خو هناك حجات داتينه وان حجات راست شاش اما دا انجام دا دولة تركيا سينور ولاتكي درباس كريا يعني بيجيك والله ون چالاكيا دكن ام جيفيت بيجن يعني دولة تركيا سينور خود درباس كريا هاتي هرم ما داگر كريا و لدوري كو داگر كريا روجانا كريار نمرواناد اصل هري جور دا بيكتين ويا كيجان جوا ولاتا بيجي امريكا بيجي روسيا بيجي كي بيجي وانا اصلا بقبول نكيش بوخو و هلوستين برتونج بوخو دينا يعني بيجي تهوتي ولات مداگر كري تو سر داجيت خو حقلي جي در دخينه او لهي خود سينور دولة خدا بپارست چما هاتي تسينور خود درباس كري و عرض دولتك دنده تبيجي از الاولهيه خود گرم اساس وقت كنت درباسي دولتك دن دبيت اولهيه خود خي خطريه دا گرك تو وصب فكري يعني تو ايدي بلاتين سرخو نكو عالم الا هي بلاد خازه بين سرته نوصايه يعني قال مي دهندر هرمه دا بصالايه ابو 11 سال دناف الشركي جراندانا ناف برخدانه كدانا الاولهيه خود گرن يعني جبويجي منطقي كو اف دولت بي برسيف ددن روسيا بي دولتك دن بي حجتي بي تشد بي بلا بي يعني ويهرج عالمي ربيجي نظام بكيكليه هدف قرتيه
اف PKK ku tu behs dike hatiye ve dere şertin Daişê kiriye. Gava ku tu wî hedef dike tê mena ku tu destekê Daeş dike. Ji bûna vê yani bi vî rengî ku hücceta derdixîne sırf ji bo ku meşruiyeta bikaranîna dirûne di hundir vê herêmê de va dewletên ku birastî li gûra vê jî xwe bêdeng dikin heqsizin. Heqsiziyeke mezin li vê milletî dikin, li vî gelî dikin. Mesela ne PKK ye û ne jî mesela ewlehiya dewleta Tirkiyeyê. Bi temamî mijar ew e ku dewleta Tirkiye birastî dixwaze van herêmê de van herêman da dagirkeriya xwe fermî bike, meşru bike emir waqe û dewleta re ji bê jî hûn mecbûrin êdî vê rastiya re bidin bistîne. Dewleta Tirkiye dixwaze vê bike. Ger tiştekî wiha bike yani em dinêrin alî aborî siyasî dîplomasî de xitmandineke mezin dijî dewleta Tirk taybet rejima AKP ger tiştekî wisa glopa kesk ji bo êrîşan wer bigire wê çawa lê bizîvre û wê bi çi re rûbirû bimîne. Yani wexta ku bi rastî berxekî jî bîle stiyê wê didin ber kêrê ew berx li ber xwe dide. Berxê qurbanê li ber xwe dide. û berxwedan xweparastin mafê her zindiyekî di jiyanê de ye. Diviya da biryarên netewê yekbûyê de jî heye. Ew jî dibe di çerçeva zagûnan de mafê her zindiyekî, her mirovekî parastina xwe bike heye. Çima me em parastina xwe dikin, mafê tu kesî tu ne ji me bipirsin û çima parastina xwe dikin. Berûva cî wê wexta ku em parastina xwe nekin, dîfaa xwe nekin, berxwedana xwe nekin, em dibin heqsiz. û em dibin bêrûmet. Em dibin bêrûmet wexta ku em behsa parastina xwe nekin. Ama çi bûye yani bi rêka ragihandinê şerê taybet rastî jî yani car cara di zihnê civaka me de, di eqlê civaka me de çi dide rûnişkandin? Yani vê parastina çi ye? Va xendeka çi ne? Va nizanim yani di qismekî di civaka me de vê eqliyetê dide rûnişkandin, vê qenaetê dide rûnişkandin. û civak bi vê tê xapandin. Binirin yani dewleta Tirkiye sînorê xwe derbas kiriye hatî welatekî din dibêje ez parastina xwe dikim. Pekî tu çima ji dewleta Tirkiye re viya heq dibînê ku tu yê sînorê xwe da parastina xwe bike tu viya heq nabînî. Ev çi dewletê navdewletî dibe? Ev çi qismê ê nava civakê de car car wisa daxivin ji bo wan jî ez dibêjim. Çima tu heq nade xwe parastina xwe bike? Tu çima bêrûmetiyê ji bo xwe qebûl dikî? Ev helwesta herî rast e wexta ku li beramber her rengê êrişekî civaka me li ber xwe bide, parastina xwe bike, ez tenê nabêjim sîlah pêwîstiyê wê heta ku ev kêr li ser qirka me ye pêwîstiya me pê heye. Mafekî me meşru e. û siyasî em parastina xwe bikin, dîplomatîk parastina xwe bikin, zagonî em parastina xwe bikin. Yani wexta em behsa parastinê dikin em tek alî behs nakin. Hemî aliya da em behs dikin. Wexta ku tu zimanê xwe meşru dikê bîle, perwerda ziman tu meşru dikê, tu dixwazî vêna di civaka xwe de tu bikar bînî, ev bîle mafekî parastina çand dîroka xwe ye. Hebûna xwe ye, tu parastina wê dikê yani. Lê mixabin yani êrişeke li ser van nirxa tevî hene. Li ser ziman, li ser çand, li ser dîrok, li ser exlaq, li ser hebûn, ser her tiştê me êrişeke dijwar heye. Êl beramber vê rengê êrişê tu nekevê berxwedaneke giştî, tu hemî aliyan da tu xwe neparêze, tu viya qels bêle, tu viya zeîf bêle, di vê mijarê de tu heq bidê dijminê xwe, di vê mijarê de heq bidê va kesên ku şerê taybet nafte de dide meşandinê, di encam da înkara xwe tu bi xwe dikî. Civakek bi xwe înkara xwe dikî. Bi xwe xwe heqsiz derdixînî. Bi xwe xwe êdî wek êrişkar derdixînî. Halbuki em ne êrişkarin. Em di rewşa parastinê xwe de ne. Dibê kes vêna nebêje guman dibe bîle serê wî de çê nebe ki em çima parastina xwe dikin. Ji bo jî yani wexta ku êriş çêbê va civaka bi şeklek xwe zayî wê bikeve nav berxwedaneke mezin.
وی جاره ایرشک چه ببه بزانن وی روش چاو ببه یعنی جبوی جید به ام نهلون ایرش چه ببه کو ایرش چه بوشون دا ایدی بر خدا نکمزند به هر کسک تدا به بله بالکش دو بارارگهن روسان لطرفاتی هات هدف کردن بله بالکش دو بارارگهن روسان لطرفاتی هات هدف کردن جالی دولت ترک و هاتا بمب باران کردن پیما که چه ود به ایرشی ده هب دولت لبرانبر هاف جبو بویریه کوسا زیده پر او ناکن یعنی ام بینم بیراخوا سفیر روسا لإسطنبول هات کشتن طيارات روسيا جهيلي دولة تركيا وهات خصتن أفهمي بديروكن يعني كان جار لأدلبة روسال وان خصتن وان للروسا خصتن تشيبون يعني يعني بويرين وصا قالك تشيبون جوي دولة لبرانبر هفدو يعني همان وصا جبهة فكرن همان وصا بسلاح جران الدجي هف سكنانتن فيها زحمته زوزو بينا ناك چونكي يعني ايه دورتدا تين كشتن ده انجام ده ايه روسا جي عسكرين بپرنه ايه دولة تركي جي عسكري بپرنه يعني زاروكي فقيران هاتن تهفلي و ارتشا بونه دوا شرده تين كشتن و افيا جبور رومتا دولة كي تيك ببيننا دوي اصلي ده يجي برجواندي اساس تين گرتن جبوجي اف اوكا يعني وصاب روشي بخيننكو اف حمي ريبازي زختين السرف ده يعني وتركيا هناك الروس بكوجي روجادن بخواز بيت تعويزه كيجي بقري وروس هناك ترك بكوجي وبخواز بيت تعويزه كيجي بقري روش بفيش وزيد مشي جبوه يا جرينج افا يعني خلقت الرفعت انا مثلا برزيدة تيجوتن إيرش احتمال صار رفعته به وأردوغان بخو بحث كرون دزجهين دولة تركيا بحث كرن يعني وك حملاكي راج هندنه بر برفره لسر مجاري إيرش على سر تلرفعته هاد زمان ود بيجي يشتا كوبانية من بجا تلرفعته وانا حميد هدف دانه وانا هر دبيجا دوباره جي دكا وك اوكي ارتشا راج هندن حمي خستيه دوره يعني دفيدا بتيبات روسيا بربرسيارة مجاري ايه إيرشك تشي ببيت الرفعته لوي داري روسيا هي لأفناتي معناكو يعني دولة دن هيج علاقة وان بمجاري غربي فرات تونان يعني أدلب عفرينة يان دفري دنن ناتي وي معنى اگر تركيا أوقاس لبر خود داج أدلب پاشتا وناکشه یعنی خطا انفور پاشتا ناکشه او نب بریار ترکیه بتناخویه هیزندن هنه یعنی ایکوش ترکیه رو بیجون برخلو دلوی داری چی نابه یعنی جبوی جی نه اوکه یعنی وصا نتنه مجارکی که همن وصا راگهاندن کت دوره و همن ایرش چیه ببه ام وصا جی نکن یعنی ام مزابكن يعني براتيك عمل كاريتشنن وام دولة رد ناف دانستاندنا دانا قالك آليار ام ناف دانستاندنا دانا جبو يجي يعني ام حساب بكن كو دولة تركيا هر وقت احتمال دينتيا كي بكي ام فينا وصا هرتم احتمال خدا بهل يعني ام نبيجن نا يرش چه نابه دبا مثلا يعني دينتيا كي وصا بكي فقط يا جرينج يعني ام هلوستا ما سگنا ما برخدانا ما گریدانا ما آخه گریدانا ما هبونه جیانه وانا پر گرینگن مثلا جبوه جي اوك وصايا يعني ام وصا بگرن دست ناف دولتي ام هول بدن ايرش چينه بي ام زخته بكن كار بكن خباطه بكن ايرش چينه بي لسر عرده حمي آمده کاری ما برخدانه هبن تمام بن سكنك مبرومات هبه لبرابر هر روشكي دربك هبه لأم هيفي دكن تو إيرشك وصل شي نبي يعني أم هول بدن بتمامي نا إيرش چي ببن وبرواجي أم هول بدن بر بچار سريه و بچي يعني هرمين داگر كري خلق هركز وگرن مال خو نها دنابرا إسرائيل
روسیا امریکا تپاین کو جوینک سیالی پیکوره هر وها جوینا گی 20 جی داویا مهوی وره دارخستن هادوان جوینا دا و چه در بکوی باندوریه که چوال سوریه پیکوره يعني سوري دوسيا و براسي دي امين جرينجل سر چه دبن نقاش جرينج چه دبن يعني هر عاليك دخوازه سوري برجوندي خدا صافي بكي دوسيا سوري برجوندي خدا صافي بكي الهفكرن چه دبن يعني نابر روسيا امريكا اسرائيل الهفكرن چه دبن يعني دمجارة پیشروجا سوری دا چارەسەری سیاسی دا تخمین ناکن يعني همان دمك نيز دا همان وصل هفكرن چه ببه جبر کو هين پر مجار هنه گرك صافي ببه القاعدة مثلا داعش هين هيا رولا إيران دهندري سوري دايا تركي دهندري سوريا دايا يعني الهفكرنا كزو بالتخمين وصل بر أو تشينا يعني الهفكرنا تشيد بن هينجي ملي أولكارية دنا أمنينا يعني هي اللي أولكارينا الناس سياسينا سياسي وما ديت قومت دستور كومبو تشتاك جدار نكات جنيف تو رانديفو تو نانجبو جوينان ديالوج بريجيم رائمة حتى ناهين تشتاك وصل البرشاف خيانينه يعني هلی سیاسی ده هین اساس دوسیا سیاسی نهاتی گرتن دست يعني هین پاکت کریه تشتی کتی کرن تواهی قزنج کرنا زمانه واندا کرنا زمانه اوه اما هلی اولکاریه ده هلی لشکری ده هلی هبونا سر آخه سر عرضه يعني چه بیجن گرانی و نفوذ يعني ايه هر عالیه کل سر عرضه چقاس های گرانی دوسیا سوری هین ویم لیدا تیگرتن دست و حتی وقتی که جویشی وزی بردوام ببه داخیانی یک امریکایی ها بود گوت تشته داعش فرد به یدی الهرم رژیمه الهرم دروای خسریه داعش خوزندی که و هدف ما کار ما و الوان داره به فعالیت ما يعني افتي معناكو ایدی و هناك كاري لشكري بلكي نب عسكروي نب أو فقط بطيارة بفوزيا أو احتمال وانا شيء ببن يعني چه کرنجی پیشتی داخویانی وزیر کاری در و واشنگتونی هن چت سرچتیم مثلا لحرمین داگر کری هاتن هدف کردن. افراسته يعني لجرابلس تشيبو لسريكاني تشيبو لجريسبي تشيبو يعني فانا تشيبو لهناك دفرة وهي بردوام ببن افانا مثلا الآلية تدمري جالك جار تشي دبن و چه ببین یعنی داخیانی وان دا وصل مروف عمدکی کو چالکی وان ایدی در وی هرمن ریوبریا خسرجی و هبن و وانا گرینگن یعنی اویا دست بیکرنا چالکیان وا دورا تی معنا کو لهف کرنا روسیا امریکا هناك daha اوتره فرهتر دبه يعني چرچوا اولکاریه دا جاردن از بیجم چرچوا اولکاریه دا اوی وان زیده تر دبه لهف کرن جبر بي روسيا امريكا نكره طائره خلصر جرابلس راكي يان لعزاز راكي يان جيكيدن راكي جرك تنسيق بين بروند دوی چرچوه ده بارد يعني هناك وي او شيء ببن يعني و دوی وارد ليدان و فرحتر ببن بلو بحث دستور سوريا بنگهين كر وجعني سرزمان كو بسر نكد به انجام درکت یا گوتنا راسو به انجام درکت سدما و چه بو دوی انجام جدستور بگرتن چه پیوسته ها قومیت دستور ده اساس شاشاتی آوکرن ایکو بشک رژیم بشک مخالفت بشک جی سوزده جواکا سویل اما جواکا سویل جی به اریکرنا آلیان چی بویه یعنی دولت سر اریکری ترکیه ایران رژیم روسیه وان سر اریکرنا و صحتا قوتی آوکرن ایکو اعتراض وان سر هبویه درخستنا قبول نکرنا جبوه قومیتا نه قومیتا که درسته نه قومیتا که راسته حرمتا ما هیج نونري نتاويك بوي بيدرسون كو دوی واردا گلک دخابته و هول ده گاونا باویجه گوهرتنام بکه روسیا ایران
ام بیجن او استانه اصرار دکن کو اف کار قومیت پیش تا بچه اما جبر هم آرمانجا آواکرنا وی قومیت نزلاله یانجی اگر زلال به نجبو چار سریه یعنی زلال بونا آرمانج قومیت نجبو چار سریه چی بیه تنجبو کو يعني وصابيجن وما جوهرتن دستور دا كرن ويدي كا قديا چار سريه سياسي ملهفد بكن ويدي حكومتك هف باش چه بكن ويدي كا آليكاري بدن امي سوري آفا بكن يعني دوسيا سوري وسط خازن بكرن دست اول ك يعني بيواجويا كمذاكرة جدي نينا خيان ناكه ناد هندري سوري دا ديرك نجي دروي سوري نينا يعني تو تبينين وصا تنانا تهيفين وصا أنا هاخيان ناكن جوي قوميتها دستور جي أو يعني درونشتنا يا كده وقتا كوتين زمان قزنجتكن يا كوي رابي ساعتك ساعات نيمة كوي باخبه حال بكي دستور جرك خال بخال رونن بيجن أم سر في خال الهفدكن أم في قوت نيجي در بخينن أم في بوغهرنن وصا جرك كارتشي بيوما أفيان نيني مثلا وين رابن شخورا ساعتها بافن دروش سيرو جا للجنيفي وبشتي ويجي بلاف ببن وي شخافر خبر بكن وي بلاف ببن أفنا براستي چد بيجن بچارنوسا قلي سوري ليسكاندنا نچار سيريا فيا وهلا قسمك مظن نافا جسوريان ند نافي إشيدان ند نافي كاريدان يعني وي چاو بمشي جبوه يعني فا اوي كنتي كرن حميجي زمان بيتي وان ذاكرن تو انجامك جي درناك بعد پارلمانتوی کاتالونیا خسریه دموکراتیکا با کروشات سوریه قبول کرد استاتیا ریوبری خسر ناس کرد گاوا کچا بو و بخوره چه بینه سری دم سپاسی خوش بوان دکن براستی يعني كاتالونيا وصل قبول كرنا ريفبريا خسر فرميد برلمانتو خدا نقاش كرنا فيها قافك أرينية قافك وقت مرو بيجي خشكو براتية نافبر خسرية وكانتونا كاتالونيا فيها جرينجن يعني جفرو شون داد كارن دهيلي بناسازيا هرمي دا پر ببن آليكار تجربة كوان هي خو آوا کرن وی تجربه دکارم بدن مثلا در وی مادی معنوی دکارن دستک بکن اویا باشه هیلی دیپلوماتیک دکارن دستک بکن يعني ویا هر چخاص د چرچوا کی اوی دابه يعني خسری د چرچوا سیس سوریا گشتی ده وک هرمک تیگرتن دست رازی نرازی ایرو بوشی وازی خود مشینی بوشی وازی خود روید بی اف چند ساله ویا قبول کرن و دیپلوماسیا ویا کرن و پروپاگاندای وی کرن سیاست وی دانا مشاندن پر گرینگن مثلا دبید وی واری داجی نتنی کاتالونیا ام هیوی دکن يعني ولات جي قالك هرمن دنجي مثلا في راستي ببينن قبول بكن هاول بدن ضغط شي ببد السورة سوري دا افيا فرمي يعني ايه جرينج اوه هرم كينجي ببه هرم يان فرمي ببه وقتا كو دستور سوري دا هات اريكرن ويدا ما فرمي دبه اللي انا ها امر واقع يعني روشك هي امر واقع تقدر تمشي جرينجا بس فرمي كرنا ويجي برياض دستور ودستك ناف دولتي تشي بله هری داوی لدی جیوان ایریش گف گاوین ارینیشی پیکات نمو شپیر نکن لدی جیوان گف و ایریشان دوی گلمه گل هرمه هلوستک چوا نشان بده برخوادانی یک چوا بیدای يعني هالوسطة قال ما حطبناها براستي جي اسباسية طيبت ايكو سر آها خمانة برغم هر زحمتيان لبر خود ده و از ویجی بیجم يعني زحمتي قال لك ان هيلي ابوري دا زحمتي هنا هيلي سياسي دا زحمتي هنا هيلي لشكري دا زحمتي هنا همي آليان دا زحمتي هنا هريما كدور بيج كرينا نا بسيطا نياري ماجي برن يعني يجي بيجي في آلي دا قف هنا في آلي دا قف هنا يعني
گفن ای در دور زیدنن لسر ما اما رغم وی مثلا سکنا ملت ما هبونا وی تکشینا کود ده مشاندن بر خدانا کود که جه سر بلندیه یا و دوی وارد ام ویجی ده بیجن یکو ببی صدما استقرار هرم دیسا هلوستا گلی مبخویه اره مثلا بحثا ظرف ناف دولتی دکن ام بحثا دیپلوماسیه دکن ام بحثا زخت سر دولتا دکن اویا وی هر هبه يعني باش اكيد تكوشينا مايا يا هر هبه لي روشا ماي هندرين و لهفكرنا ما هر كسك دنافا جواكي دا چاوا دبه خودی هلوستک ارینیک و پرسکریک چقاس مازم به دناف هولدان چارسریه دا به نه ختماندنه دا به نه تشیر کرنه دا به اویا استقرار دومینه و ام بخود بن سبب استقرار و از ویا فکری بیجم هگر ایرو حرمتك ج سيستم مي ريفبريو خسر هي ناف دولتي اگر حرمتك هي جهل وسطا جواكا مي جهل وسطا جالي مي جهل وسطا داخازا كو ام بهذا خوني خسر براستي تخازن سر بيا بمينن و بمشن حرمت جوي رايه فيا لجلك جي هاتي قوتن و ما بخود ديتيه نمینا کو ام ببن بار لسر پشتا هنک ولاتا و تم بهیوی بن کو اف ولات ویج مرا نزانم چی بکن اف دولت ویج مرا چه چاره سری بینه نوصای دنیا وصا میزده که دبیجه تو چقاس خودی الخود دردکوه تو چقاس خود پیش دخینه تو چقاس جیان حز دکه از اوقاس حرمتا تدکم اما تو خواهرتم ببینه کولکه از تا خودی بکم ویا که حرمتا کسی جرتونه دبا سیاست وصا هبن سیاستی کو دست خدا گرتن یا خسر وانا فرض کردن سیاستی وصا هر هنن و بردوام جی بکن اما ده انجام ده ده نتیجه ده وقتا کو دبینن اف جواک براستی خودی اراده و اوجی و اراده حرمت کن مجبور دمینن حرمت بکن جبوه جواکا بجسارت جواکا آزاد او جواکا کو بدنگ بلند قیر دکه یعنی خوبن بارادا ناهیله لبرانبر هر رنگی باسقیا زختان گفان دکاره بدنگ بلند قیر بده بیجه بسکنه یعنی حق التنینه مافی التنینه تو دنگ خلم بلند بکه یا جی تو ایرشا خوب ده سر بن او جواک آزاده اما ایدنی کو ترسونک هر وقتی کو امان ایرشک چی به همه چانته خوب بده هف خو حاضر بکه امان ریا رویل که داره ازو چاوا خو خلاص بکم خلاصی بده تنی نابه تو هر رداویا دنیایش اما او قصد گرن دنیای ده او قصد بینن راستی خلاصی تو نیه ای چوید بحرادت فتسه ای چویه لوی دارید قامپادا دمینه دفتسه ای دارید سیرادا وقتا کدره کادت بین جنازه وان درد کبن دندر و سیرادا یعنی او بیرومتیه راستی جبویا جی گریدان آخیل سر آخی مایل سر آخا خو مایل آوا کرنا ولات خو حس کرنا ولات خو جنگه ها ولات خو آوا کرن اویا تنه دهیله کو استقرار جی بردوام ببین دهیله کو براستی ام حرمت دنیای قزنج بکن یعنی دنیا جل برانبر ما بحرمت بسکنه تنه ابد کاره ما او بکه ما جیانا ما بدومینه در ویمه قرکرنه سدیسه دا اویا جبوه گلی جواکا مرا گلی ما براستی دبید وان مجاران دا هشیار به و حمی خالان دا حمی آلیان دا و چاوا خوب پارزه و چاوا خود سرپیا بهیله بوی زانسته و دبید تف بگره رخنه خوبه که نورماله اویا حقه که مافه که بس هر تشتی حاضر نخوازه دبید دوی واریدا خوشی خلق کار به بزانه بید کدا و چه آوا بکی و چه پیش بخینه بله گلک سپاس کم آدم بخواه وقتا اون تبلی برنامه یمون سپاس کم سپاس بوچی تماشاوان هجا ام هاتن داویا برنامه خواه حیا برنامه که دی بمینین ناف خیر خوشی